Shalong ke kubur ban polisi piri pa ku parlindo kimat bakongsan jong ke kubur pa jeng kubri kit bok menteri yang baru Narendra Modi ya menteri yang baru ke Jepang Yoshihide Suga nak benta ke jing pedang bat penlang ke Tokyo Olympic bat Paralympic anwan poi menteri sarkar pedang ki kampo yin Amit Shah Shamang ba Shalong menta ke si ban pli ki babun ki kam ke sarkar bakentop Hanmesak ISBT bat ke COVID step down hospital ha Sauli da kajinga ai bat shim markileng ni na kajinga kindu halor gi kamu puru sam ka Meghalaya bar Assam nang ba ki menteri rang ba ka Assam bat Meghalaya ka balalong hin kasni haslong bat arfu wengut klat no COVID-19 in Meghalaya hapo ki arfu sau kanta sanspa sampu prangut ki babet tumai hin kasni shwabin kimi ki kubor ki babnya tungin shashkor ki yari ki jing pumbana ki badan kam nama kajingtan ni ka klam COVID-19 ni kintu pi ki palok ng snap dan om kinsting shim ki la jingi da ki badan kam bat kitu ki balap palat saupasan snam kereta ki baladap IT ka kawat ka baningkong kin subha bandek airu akawat ka baar kat kum kapor balabu sumar bhai ladi bat butik na ki kilai tili ki jing tha badan kam den ki jing da khmot bo shintur pinjna iwe ni iwe pan sai khu bhai ki ti bat dur khmat national helpline number by day bar COVID-19 ba phila ban phone ulong not iwe ar lai khandai new pramot saundriu but iwe not new san number na gajala Meghalaya de iwe not pra but iwe not new not ikubor ki babnya menteri rang baru Narendra Modi ula pha ega jing ai kuble kibba ge menteri rang baru ke Japan Yoshihide Suga kumju re ki pa ning shongshning kari Japan ha ga jing yo ban piliang bat penlang ke tamasai le kai sport ke bapau nama ke perthei ke balatep kum ke Tokyo Olympic bat Paralympic naga bentai ki baduna ki dekhotmen Modi lang ba ke tweet ula ong ba ukmi lenti ya ka jing ai bet ke ni ke jing penlang bat kermen ya ke jing le kai bha de ki ni shim mentai ki bapau ha ke jing le kai ba pher ha ke perthei Menteri Kampo yang kari Amit Shah umum poi menta ke sini Meghalaya lembaga kat lengsun umroi ha kapor khatwei biji step nangi umlech ka North Eastern Space Application Center NESAC mempli ka Multipurpose Conference Center nangta umlech ru mempli ka Interstate Bus Terminus ISBT ka badan Hamalai Moyong ha kapor arbiji bat nangtu umlech patsha Sauli ka bahan New Shlong Township ha ka ba umpli ba ka cryogenic oxygen plant pediatric ward ha ka COVID step down hospital Sauli ka jala Assam bat Meghalaya kilong balkloi menta banonra ega jing penbe ega kam bala sa teng de ki postnam hapling kini arkli ki jala kata ha ka bayi de berupur Assam ya kani lawanra ha ka jingi kendu ki menteri rang ba ka Meghalaya bat Assam ning ke janni ka balong hanang ba shilong Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula itu shikilat pathai kubor hadian ke jingi kendu bat menteri rang ba ka Meghalaya ba ka jingi kren ka long ga baseso ula ongro ba ka Meghalaya kalapan itu eki khat arkli ki jaka ki badan ke jingi kaja put hapring kini arkli ki jala bat lawanra eki jingi kren halor ki jingdom ki sakhi babiang kumju ula ong ba ka Assam ro kan pen iya ki jong ki sakhi ki satar ki babiang halor ka jinglong trai ya ki jaka kanang banonra eki jingi bej habaro arliang namwa ula ong ba ka don kam bani don ka mensi ni ai ba ishim markiliang ban pende eki jingi dei hapring kini arkli ki jala lakot subhayo menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangmasha Assam hakan rutri gunai lur arajar apuai banyak tai biang sah ka wat ka ba ari kani ka kam upur usam mau la ong ba kani kan mong jingi kren ka bansa jingken mau bat susu ula ban ba kani kam de ka kam ka besuk kunta kan kam shimpor penban ula pentikna ba anla banwanra e ka jingi bai halor kani ka kam hapring ka jilla Assam bat Meghalaya ka Deputy Commissioner ka District East Council kala pentip ba katna Trikam Indian Council for Child Welfare ka ju ai ki khusnam rushlur shaki khna rep man lausnam karukam ban sha ji ban yo ekan ki khusnam kalang halor ki kam beshlur balale de kini ki hebret haki khep badon ka jingma ka jing imbriu lani ka jing shlur ban yang persha e ki jing sniu ha ka imlang salang bat ki wede ki kam besniu na ka benta ki jing te babnya halor kani la ban yo na ka website ka district ka balong eastcastlehills.gov.in bat ka tarik ka bakhadu ban pha ki kerteng kan ka live hotari ku mai lur arajar arpuai ingat klat no ki bapang COVID-19 ha Meghalaya ki arpusau kumta baladam kumta ha bakin kulum baro ki bala klat no ha ka jalano COVID-19 kilon 6000 kandaingot katanat ka koi ke kia kala yaturu baki dan sanspa sampu prangot ki babet tamai yo COVID-19 menggesi badda kini baro ki blang syakta kilon 1000 sanspa lai pu kandaingot
bat ke jela kala sakhiru ki saus pa kharwengot ki balak koit no anmen gesni kunta baro ki balak koit no nagani ke jingpang ha ke jela ki long san pusa hojar laispa san penrengun kene ke All India Radio Shillong ke bawan lam sipi ya ki kubor Menteri Ketenaga PHE ke Sarkar Meghalaya uba Renington Lindo Tongkar la itu baya ka jingterwana ka benta ban kentup langi ki jakasor ru hapu ka skim Jal Jeevan Mission lada ban pha shagatanat Jal Shakti ke Sarkar Pedeng ulaya turu bah ka jingi kendu badang shenyi Menteri ke Sarkar Pedeng ketenat Jal Shakti ulapun pawi ka jingun jor bat lakhmi lenti ba shenyi ke kam ansa pentre de ketenat Jal Shakti shen ne de ketenat Urban Development uba Renington ulaya turu bawat la ka Sarkar Pedeng kalabu puar ban pendap haus nam 8,000 arpusau pembang ke Sarkar Meghalaya kan pendap lut ika jing pentre ika nika skim hapo uno pra kasnam 8,000 arpuar Katna Puli Putih ke Sarkar Pedeng himin gesni kala pentip bu Presiden keri India ubalang ru visitor ke School ba North Eastern Hills University Shillong ulatung ya Profesor Prabhashankar Shukla kumu Vice Chancellor Batamai Prabhashankar Shukla ubalang Profesor ke GB Pan University of Agriculture and Technology Patnagar Uttarakhand unne akan kikam Vice Chancellor na kabenta Sansnem ka Sarkar Pedeng kala deb ban pendun kendai hajar news pa arfusan poin san khatsan klur ha ka bayde bat ka jingpen yo yutika yada COVID-19 hadu menta kani ka kentup ye ka jingpen yo yutika bat ka jing lot ha ka bapnya yu menteri Kemudian, Menteri Kena ke Sarkar Pedeng ketenat ke kuai kia ke Dr. Bharati Pawar kala pentip ikani haka yimbor bar Lok Sabha hinan gesni. Haba jubab limba ke jingtua ke Menteri kala ong ba kamshin na don setia kanu kanu ke jingbu teng haka ba pen kre ban thi ikitika na kinang penni nagari. Sasis pak lai pusan keluar teli kitika yada COVID-19 lakni lenti ban yo apdeng ubnai nailur hadu no pra arajar arpuwe. Menteri Rang Baru Narendra Modi uni sami ki sumbo ajin perkhat jin ubat ki pat kari kumju eki ba shabar kari haka program Man Ki Baat lemba ka All India Radio haka sni blai kani kan deiru ka sin ba hinyup kendai kani ka program ba shi sin shibnai an personal lemba ka network baro ajin ka AIR ba Doordarshan kumju haka AIR news website www.newsonair.com bat ka app News on Air an pelai ru haka YouTube channel ka AIR DD News PMO bat ka tanat information and broadcasting ka AIR kan pensnoi ke jingpen kelas ke jak tin bepersion maria dep ke jingkren ha ke tin Hindi bat ia kani ke jingpen kelak tin an pensnoi biang ha ke por prabaji janmet kari India kali dap peniok palat saupu arklur lai pusaulak peli ketika yada COVID-19 hadu menta hapu ka nationwide vaccination drive katanat ke koi ke khia kari kala yetu bapalat san pusaulak ni punru hajar teli ketika lapun yo hapu ki ar pusau kenta baladem katanat kala yetu baki don Laipu prahajar news pa saupumut ki bapang COVID-19 ki balamat jingkoit no haki arpusau kenta baladem. Bat ke jingkeng ya ki balakoit no hakari kalong kendai pinyo poin lai punriyo na kasispa. Hadu menta palat lai keluar saulang mut ki beriu ki lakoit no COVID-19 hakari. Hilang kesini beri kesini kenau kerpangi ke National Broadcasting Day. Day hakani kesini haus nom kat kendai spa arpinyo layo siyoning kong e ka radio hakari ka balas sedang na Bombay Station ka All India Radio kalaru kut ki jaka kari India ka balang kendai bu kendai na gasispa ka jingdon ki jaka kalala ban kenjo shiki babun teli ki maujam balai tu kong ka wei na ki lat pen bana ka bahe tam ha ka perthei kat kong ka kaiphat na ka AIR haki kendai pulais nam baladep ka radio kalala banjam shibun teli ki maujam khamtam ka jingpen sawai ki jak tim beper kentiu ka yo ka kot bat kiriti ki kosho beper hakari nadu snam khat kendai spa arpinyo kalalong ka pedeng jong ka jingdon kam haka jingim ki bru hakari India haka pratari ku jiliu khat kendai spa lai punriu ka Indian State Broadcasting Service kala kalano shaka All India Radio Katu ki kubor kilakut ki belawan TV na ka All India Radio Shillong ni pen kenoi pi ki palak musna begini so bagadali station na ka por prabaji na ka benta ka kubor ka tin Hindi ka ban buat pada ka kubor ka tin pareng ha ka por prashteng kini gade ka All India Radio Shillong